Ndabahaye mwaramutse nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 7 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo. Muri kano kanya mbafitiye amakuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu karere k'ibiyaga binini. Muri aya makuru yacu ndababwira ko Eric Prince, umucancuro ukomeye cyane urongoye itsinda rya Black Water, ni itsinda kabuhariwe ry'abacancuro bo muri Amerika. Uyu mugabo Eric Prince biravugwa yuko intare za Sarambwe zamucakiye. Ndasubiramwo, Eric Prince umucancuro ukomeye cyane wo muri Amerika, biravugwa yuko intare za Sarambwe zamucakiriye mu mujyi wa Uvira. Ese byagenze bite? Nubuhe buhinga bukomeye cyane intare za Sarambwe zakoresheje kugira ngo zicakire Eric Prince? Ibingibi turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko M23 yatangaje ko intambara yarangiye. Bwana Colonel Nanga arongoye ihuriro AFC M23 ubwo yarari mu mujyi wa Goma. Bwana Colonel Nanga yavuze yuko intambara yarangiye. Ese nukubera iki yatangaje aya magambo? Ese koko intambara yarangiye? Ibi nabyo turabigaruka ko idonido muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko u Rwanda rwamaganye inyifato ya Kongo. U Rwanda rwavuze ko Kongo imaze gusinya amasezerano arenga 10, ariko muri ayo masezerano yose nta na rimwe ubutegetsi bwa Kongo bwigeze bwubahiriza. U Rwanda rwavuze ko Kongo yanze kubahiriza amasezerano ya Washington, ndetse u Rwanda rwagaragaje uburyarya bukomeye bw'ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashimagije Tshisekedi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ko zishishikajwe n'amabuye y'agaciro ya Kongo. Tshisekedi rwose bamusingije, ndetse Perezida Donald Trump yabwiye Tshisekedi ko biteguye gukorana ibintu bikomeye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Donald Trump yabwiye Tshisekedi ko azajya amuhamagara igihe cyose, ndetse amushimagiza avuga yuko ari umuntu mwiza cyane. Avuga yuko ari umugabo w'intwari kandi ko arimo gukora ibintu bikomeye muri Kongo. Uku gushimagiza Tshisekedi guhatse iki? Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zamaze gufata uruhande? Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira yuko Perezida Tshisekedi yatanze impano ikomeye cyane kuri wa mumenyesha makuru wo muri White House. Hari umumenyesha makuru ukomeye cyane urimo guhirimbanira igihugu cya Kongo. Uyu nguyu yitwa Hariana Velas. Uyu munyamakuru akora muri White House. Uyu mumenyesha makuru yamamaye cyane muri iyi ntambara yo muri Kongo. Akunze kubaza ibibazo bikomeye cyane byerekana neza ko abogamiye ku butegetsi bwa Kongo, kugira ngo rero ubutegetsi bwa Kongo nabwo bumushimire. Tshisekedi yamugeneye impano ikomeye cyane. Ubutegetsi bwa Kongo bwamushimiye kandi bamugeneye impano karahabutaka. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru.
hari n'ayandi makuru menshi cyane mbafitiye. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose, kanda kuri like ndetse usangize abandi aya makuru yacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nshuti banywanyi bacu, mwebwe mubana natwe mu makuru yacu ngaha kumbonesha kure iya Kure Official. Munyemerere aya makuru yacu yo muri kano gatondo tuyahere ku nkuru ikomeye cyane. Ni inkuru ya Rumenamabuye, ni inkuru karundura, inkuru ikomeye cyane irimo kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ni amakuru yemeza yuko abarwanyi ba M23 baba bacakiye Eric Prince. Eric Prince ni umugabo ukomeye cyane wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Eric Prince arongoye itsinda ry'abacancuro kabuhariwe ryitwa Blackwater. N'abacancuro bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko iri tsinda rya Blackwater rigenda rirokirita abacancuro irya nino ku isi. Abenshi cyane bakomoka muri Amerika y'Epfo, mu bihugu nka za Bolivia, muri za Colombia, muri za Paraguay ndetse no muri za Brazil. Hari abacancuro benshi cyane bo muri Amerika y'Epfo bakorana n'iri tsinda rya Blackwater. Aba bacancuro rero bamaze kugera mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru yizewe yemeza yuko abacancuro 5,000 ba Blackwater bamaze kugera mu burasirazuba bwa Kongo. Mu mezi ashize uyu mugabo Eric Prince yagaragaye ari kumwe n'abategetsi ba Kinshasa. Bivugwa yuko bari barimo kumvikana imikoranire ya bano bacancuro n'igisirikare cya FARDC mu burasirazuba bwa Kongo. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 6 nibwo inkuru zikomeye cyane zatangiye kumvikana. Abamenyesha amakuru bakoresha ibimenyesha amakuru byo muri Kongo ndetse n'ibimenyesha amakuru byo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda batangiye kuvuga yuko M23 yaba yamaze gucakira Eric Prince. Nimbabwira Eric Prince, mwumve umukomando ukomeye cyane warwanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabaye mu gisirikare cya Amerika, ni umwe mu bakomando bakomeye cyane. Ubwo rero yari amaze kuva mu gisirikare yashinze itsinda ry'abacancuro barwana aho rukomeye, maze nabo bakishyurwa muri za miliyoni z'amadolari. Uyu mugabo Eric Prince ni umugabo ukomeye cyane, ni umugabo uganira n'abaperezida bakomeye irya nino ku isi, ni umugabo kandi ufite za konegisiyo zikomeye. Uyu mugabo nimubabwira mwumve umwe mu basirikare b'abakomando baronse imyimenyerezo ikomeye cyane mu gisirikare cya Amerika. Kuba yarashinze itsinda ryiwe ry'abasirikare bakomeye cyane cyane biganjemo abavuye ku rugamba, maze bakarema itsinda ry'abacancuro barwana aho rukomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zabigizemo uruhare rukomeye rwo gushyigikira zino nyeshyamba. Kenshi ubutegetsi bwa Amerika bukoresha bano bacancuro ba Blackwater irya nino mu bihugu bashaka kuvanaho ubutegetsi ndetse no guteza akaduruvayo. Uyu mugabo Eric Prince n'abacancuro biwe barwanye muri Iraq. Muri cya gihe intambara yari ikomeye, ubwo George Walker Bush yashozaga intambara muri Iraq, bano bacancuro ba Blackwater barasaga igihumeka cyose. Hari amashusho ateye ubwoba yerekana bano bacancuro ba Blackwater barimo kurasa abasivile rwagati muri Baghdad. Aya mashusho kandi yerekanye Blackwater irimo kumisha urufaya rw'amasasu ku basivile benshi bari barimo guhunga imirwano mu mujyi wa Baghdad. Bano bacancuro ba Blackwater barwanye intambara zikomeye, barwanye muri Sudani, barwanye muri Syria ndetse barwanye muri za Afghanistan. Kenshi barwana ku nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Amakuru yizewe akemeza ko igisirikare cya Amerika gikoresha bano bacancuro mu gihe cyose badashaka kohereza ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru ikomeye cyane rero irimo kuvugwa nuko uyu mugabo ukomeye witwa Eric Prince intare za Sarambwe zamaze kumucakira. Hari amakuru avuga yuko M23 yamucakiriye mu mujyi wa Uvira. Amakuru akemeza yuko itsinda ry'abakomando kabuhariwe ba M23 bakoze operasiyo ikomeye cyane yo gucakira abacancuro ba Black Water. Amakuru arimo gutangazwa n'ibimenyesha amakuru byo mu karere aremeza ko Eric Prince yaba yafatanywe n'abandi bacancuro 8 ngo bisanze rwose intare za Sarambwe zamaze kubacakira, ndetse ngo humvikanye n'urufaya rw'amasasu ku munsi w'ejo. Ni amakuru rero ataremezwa n'inzego za M23 ndetse nta n'urwego rukomeye urwo ari rwo rwose rwari rwemeza iby'aya makuru. Gusa birimo kuvugwa, biravugwa yuko Eric Prince umucancuro ukomeye cyane yaba yacakiwe n'abarwanyi ba General Makenga. Yaba ari inkuru ikomeye cyane, yaba ari intsinzi ikomeye kuri zino nyeshyamba za General Makenga. Eric Prince ni iturufu ishyushye bamukoresha mu kumvikana, ndetse yaba ari iturufu bashobora gusheta mu kumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo. Niba koko M23 yamucakiye, ni ibintu biraza gukomera cyane. Igitutu cy'Abanyamerika kiraza kuba cyinshi, cyangwa se M23 nayo ibe yakwihagararaho maze ibe yasaba ingurane kuri uyu mugabo Eric Prince. Munyemerere aya makuru yacu tuyakomereze mu mujyi wa Goma. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 6, Bwana Koloneli Nanga urongoye AFC yatangaje ko intambara yarangiye mu mujyi wa Goma. Yavuze yuko intambara yarangiye. Yavuze yuko igisigaye ari ukubaka ibikorwa bikomeye muri Kivu y'Amajyaruguru. Bwana Koloneli Nanga yakuriye inzira ku murima ubutegetsi bwa Kongo bwibwira yuko buzagaruka mu mujyi wa Goma. Yarabashwishwiburije rwose. Yababwiye ko M23 yafashe umujyi wa Goma rimwe na rizima, ngo ntabwo M23 izigera iva muri uriya mujyi wa Goma. Umwaka urarumanye intare za Sarambwe zigaruriye umujyi wa Goma. Ku munsi w'ejo byari ibyishimo bikomeye cyane. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Bwana Bahati Erasto yatangaje amagambo akomeye. Yavuze yuko batsinze urugamba mu mujyi wa Goma, maze yamagana ibikorwa by'ubwicanyi birimo gukorerwa Abanyamurenge, ndetse avuga yuko igisirikare cya Kongo ndetse n'interahamwe za FDLR bakomeje ibikorwa byo kwica Abanyamurenge, ariko ibyo ngibyo nabyo ngo bigomba guhagarara vuba na bwangu. Ku munsi w'ejo rero intare za Sarambwe ndetse n'abandi baturage benshi cyane mu mujyi wa Goma, ibyishimo byari byose. Bavugaga yuko bagiye gutangiza ibikorwa bikomeye byo kubaka Kivu y'Amajyaruguru. Ibingibi rero biraca amarenga ko zino ntare za Sarambwe rwose zititeguye kurekura umujyi wa Goma. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'imiryango mpuzamahanga bakomeje gusaba yuko M23 yava mu bice byose yigaruriye, ndetse ubutegetsi bwa Kisekedi bwo bwasizoye buravuga yuko bugomba kwisubiza umujyi wa Goma na Bukavu. Imiryango mpuzamahanga, Abanyamerika nabo basizoye baravuga yuko ikibuga cy'indege cya Goma kigomba gufungurwa vuba na bwangu. Gusa intare za Sarambwe nazo ziravuga yuko uwiyita umugabo azagera mu mujyi wa Goma maze agafungura icyo kibuga cy'indege. Mu yandi makuru akomeye cyane, igihugu cy'u Rwanda cyamaganye ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kwinangira mu kubahiriza amasezerano ya Washington.
Mu nama y'umushyikirano yasojwe ku munsi w'ejo, Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, yavuze yuko igihugu cya Kongo kimaze gusinya amasezerano arenga 10, ariko Kongo nta masezerano namwe yigeze yubahiriza. U Rwanda rero rukavuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwanze kubahiriza amasezerano ya Washington, ndetse ko ubutegetsi bwa Kongo ahubwo bukomeje gukorana na FDLR, ndetse ko imigambi yabo ari uguhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Mu nama y'igihugu y'umushyikirano yatangiye ku igenekerezo rya 5 igasozwa ku igenekerezo rya 6, Perezida Kagame w'u Rwanda yavuze yuko u Rwanda ruzacunga umutekano w'Abanyarwanda, ndetse ko gucunga umutekano w'u Rwanda n'Abanyarwanda ari ibintu rwose u Rwanda ruzakora. Mu nama y'igihugu y'umushyikirano, Perezida Kagame yaneguye cyane umuryango mpuzamahanga ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo rwose bakomeje gufata Tshisekedi nk'umwana wiriza ndetse nk'umwana w'abajeyi. Tshisekedi umuryango mpuzamahanga urimo kumufata nk'umwana w'abajeyi. Ntabwo bashaka kumva ibibazo bya nyabyo biri muri Kongo. Ibibazo byose babigereka ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse bakavuga yuko u Rwanda ari rwo ruteza ibibazo mu karere k'ibiyaga binini. Mu yandi makuru akomeye cyane, ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika burimo gushimagiza Tshisekedi. Abanyamerika barimo gushimagiza Tshisekedi bavuga yuko ari umugabo w'intwari, ndetse umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe ububanyi n'amahanga Bwana Marco Rubio nawe yongeye gushimagiza cyane Tshisekedi. Biribonekeza rero ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zamaze guhindura uruhande. Biribonekeza ko Abanyamerika bamaze gufata uruhande rwo gushyigikira Tshisekedi. Amakuru yizewe yemeza ko Abanyamerika n'amakompanyi yabo biteguye gucukura amabuye y'agaciro ya Kongo. Ibi byose rero birimo gutuma Abanyamerika bajya ku ruhande rwa Tshisekedi mu bibazo byose biri mu burasirazuba bwa Kongo. Ku munsi w'igenekerezo rya 5 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yashimagije cyane Tshisekedi ndetse amwita umugabo w'intwari, avuga yuko arimo gukora ibikorwa bikomeye. Ndetse Donald Trump yemeje yuko Kongo na Amerika basinye amasezerano akomeye y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hari ijambo rikomeye Trump yabwiye Tshisekedi. Yamubwiye ko ari umugabo w'intwari, ndetse amubwira ko biteguye gukorana nawe, ndetse yaramubwiye ati uzajya umpamagara igihe cyose unkeneye. Ibingibi rero birerekana ko Perezida Trump rwose yamaze gufata uruhande rwo gukorana na Tshisekedi. Mu yandi makuru akomeye cyane, mwaramubonye umunyamakuru Hariyana. Uyu nguyu akorera muri White House. Ni umumenyesha makuru ukomeye cyane wagiye agaragaza ko ashyigikiye ubutegetsi bwa Kongo, ndetse akagaragaza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwiye gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Muri iyi minsi uyu mumenyesha makuru arimo kuvuza iyabahanda asaba yuko abasenateri n'abadepite bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakwanzura ko Amerika igomba gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Uyu mumenyesha makuru yararikoroje cyane, ndetse akunze kubaza Donald Trump icyo azakora mu gihe intambara izaba yanze guhagarara muri Kongo. Kuri iyi nshuro rero ubutegetsi bwa Kongo bwamaze kwitura uyu mumenyesha makuru. Hari impano ikomeye cyane Tshisekedi yoherereje uyu mumenyesha makuru amushimira yuko ngo yafashije Kongo kandi ko akomeje guhirimbanira igihugu cya Kongo. Muri iyi video muramwibonera. Uyu no mumenyesha makuru Hariyana Verasi
ari kumwe n'intumwa ya Tshisekedi yari irimo kumushikiriza Bibiliya ikomeye cyane bivugwa yuko ubutegetsi bwa Kongo bwaguze muri kimwe mu gihugu cya Skandinave. Amakuru yizewe avuga yuko muri iyi Bibiliya harimo sheke ya za miliyoni z'amadolari y'amanyamerika. Bikavugwa kandi ko uyu mumenyesha makuru yaba yarishyuwe za miliyoni nyinshi cyane kugira ngo akore propaganda yo ku ruhande rwa Kinshasa. Uyu mumenyesha makuru rwose n'uwanga urukwavu ajye yemera ko ruzi kwiruka. Rwose uyu mumenyesha makuru yavuganiye igihugu cya Kongo, yagerageje gusunika propaganda y'igihugu cya Kongo. Uyu mumenyesha makuru yabaye umuzindaro ukomeye w'ubutegetsi bwa Tshisekedi kwa bwana Donald Trump. Uyu nguyu ni umwe mu bamenyesha makuru bagaragaje rwose ko bashyigikiye ubutegetsi bwa Kongo, ndetse akaba yarabaye umuzindaro ukomeye wo guhuza ubutegetsi bwa Kongo na propaganda yabwo na bwana Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutegetsi bwa Kongo rero bwahisemo gutanga igihembo gikomeye kuri uyu mumenyesha makuru. Nubwo hagaragara iyi Bibiliya, biravugwa yuko imbere muri iyi Bibiliya harimo sheke ya za miliyoni z'amadolari. Pastor Paula White yadufashe ibiganza turahumiriza, turasenga, dusengera amahoro mu karere, ndetse na mugenzi wanjye Kayikwamba Tereza rwose twakundanye icyo gihe dufatanya agatoki ku kandi. Ariko ibyabaye nyuma mwarabibonye. Ibyabaye nyuma ni ibitero bya buri munsi byibasira, ibitero by'indege na za drone byibasira umutwe wa FC23 binyuranyije n'amasezerano yari yashyizweho umukono. No gukoresha abacanshuro. Mwabonye abacanshuro bo muri Romania banyuze hano bihuta quickly, hanyuma bo basimbuzwe n'abandi bacanshuro bo muri bihugu bitandukanye harimo Colombia. Hari no gukoresha ingabo z'abaturanyi b'impanga kugira ngo bajya muri Kongo mu gufatanya na guverinoma ya Kongo kwibasira abanyamurenge, babashyiraho blocus aho bababuza gutambuka ngo bajye ku masoko. Ibyo byose ntitwahemye kubibwira umuryango mpuzamahanga wa wundi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavugaga. Ntitwahemye kubibwira abahuza, tubabwira ko amasezerano y'amahoro, amasezerano y'agahenge ari amasezerano areba impande ebyiri, ko atareba uruhande rumwe. Rero n'ayo masezerano yashyizweho umukono ku itariki ya 4 Ukuboza yabaye intambara ihari. Ibyo bisasu birimo biraswa ku buryo uwisha amasezerano utarayubahirije n'uwagiye muri ibyo bisasu gutera ibyo bisasu anyuranyije n'amasezerano amasezerano twashyizeho umukono i Washington. Twebwe rero nk'u Rwanda dushyigikiye amasezerano ashyizweho umukono, tukaba dushyigikiye ko ashyirwa mu bikorwa, kuko ni amasezerano rusange arimo agenga ibibazo byose, harimo ibibazo bijyanye n'umutekano, kurandura umutwe wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Hari ibijyanye n'ubukungu, twashyize umukono ku masezerano ya Regional Economic Integration Framework atuma hari ibikorwa bizakorwa hagati y'u Rwanda na Kongo. Hakaba n'ibindi bijyanye na politike kugira ngo amahoro ahinde mu karere. Hakaba rero n'ibindi biganiro biri Doha hagati y'abanyekongo, hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe wa FC23, naho tukaba twizera yuko ibiganiro bizakomeza kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. Hanyuma icyagaragaye n'uyu mwaka utangira, natwe tushaka no kuhingufu n'ubu buhuza bwa Afurika, kubera ko nkuko mwabyumvise ubuhuza bwatangiye muri Afurika ariko bujyanwa hanze ya Afurika. Icyo twifuza nuko ubu buhuza bwa Afurika, umuhuza mukuru Perezida w'inama y'Abaminisitiri wa Togo Faure Nyansimbe, abahuza 5 bakongera ingufu mu gushyira mu bikorwa aya masezerano ya Washington na Doha. Natwe rero tukaba tubishyigikiye kuko tusanga ari ngombwa yuko iki kibazo cyarangira mu mahoro. Mu gusoza nagira ngo mvuge ibintu bibiri gusa.
icya mbere nk'uko nabivuze, u Rwanda ruhagaze neza, rufitanye umubano mwiza ugenda wiyongera n'ibihugu by'amahanga, nubwo tubona amakimbirane ahari mu bihugu by'ibigugu ku isi, ariko u Rwanda rukomeje iterambere no gutsura umubano n'amahanga. Icya kabiri aricyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika akunze kutubwira nuko u Rwanda rufite umutekano, u Rwanda rurarinzwe, abanyarwanda nibaryame biyorose basinzire. Twashyizeho ingamba z'ubwirinzi, hari zimwe mwabonye zimira ibisasu bunguri, hakaba n'izindi zihari zose zigamije kurinda umutekano w'u Rwanda, kurinda umutekano w'abanyarwanda, kugira ngo twese twikomereze imihigo. Murakoze.